Tuan, lasoni ba dia mo akang duli namin na urang utami di muton. Marpaduko kami aka para duli. Isa na ita nao, madukun di kasani ang murut tadi was tikyon. Pinasa apa tikyo tuamu. Sisa na hata ita. Tarsonod do abang dia. Dia ditikkin na purusa kamu lu foto sama ngasong dia aka idotas disadarion. Jadi kalau emang udah lu naik ngalaho persau di kita na udah dari kan do merusak kami piro pakai polisi raja sonang ngaruh di tak tahu. Lima. Sadar kamu? Atau kami mak? Ya lo kami mak. Nasakani manang dia mo hula-hula nabi. Terlalu ba di rajai. Hula-hula pangalaman. Parapat na marata. Raja nami. Argado hamu dia kahami akapargalingan muna. Asa tu piroy hamu hami dia kaulota. Tungadong akan nahurang lubyan na dia kapadohan nami. Pinasa partikya tu hamu rajai. Parapat. Sokoni manang doa di ula-ula nami. Bona tulang sokoni doa bona nyari. Paniroi doa mu di hami ka tulang raja nami. Noai pe pinasa apartikya tu hamu. Mau petuk suap yung mangalusi. Salah hatama. Sokoni manang dia mo. Lasian huria. Sokoni doa nadua di hutan nang siapa yang berita sempat. Nadua di bawah sakuta kaya paniroi. Lasi salah hatama hamu. Tuhan bola suutar rani do hame pinasa partikya tuang tuang perengau iso Muli ati mani Tuhan ta muli ati lang din kita. Soni madi hamu dong asa nami gultung margana. Jadi ula-ula. Ada apa tu soal makatai tak? Nah anak. Nadu tu di uta, ngai sobe. Mabe soni ula-ula nami tadi uga deh. Mabe di seunai mamu raja nami sakko menero ya ami deh. Dari molat ya pasama. Wah amang baru raja nami raja ula-ula. buah amang guru Kami raja nami. secara langsung nama Kami mak. jadi maliati mak maliati di Tuhan tapar horasan dihita di bawah satikyon inagudul hita di pemulia laman dia mak natiar tiar mapanggabiat tiar manang akapar horasan dia mau kasih raja yang guru nami di bawah satikyon mungkin di pasah tamu tuhami pinggap pasu ay natiyo riong-riong linda di gicang pasuk ay hula-hula na burjo do hami nagigir masuk-masuk asimarohan Tuhan las dohok ma madupahi di ulanta di bawah sadaryon las tarpe di atas namang burung di pasar tamuno parbu ebir parbu si libur-libur sakti madingi sakti martogu horas matur di madingi pir matur di matogu asa jumpa masawan na betu ebir pak di bawah pacalongan pir matur di mulu cuma nang akapangamuan las di pasar tamuno di son napurat tiar burangir di daerah napurat yak kola injidit do daina italonan do iya tabona namadok amang guru napurat tanakaro orang ima masiranggongang tumbalata pada udao tumita madatong nama si gonggoman laos di pasalat tamulo ringgit sitio suara natinopan ni pamarenta si alason niya ka anak ni raja asimarohan ni Tuhan atau burimak kamu itu buriwotang tusiyaw mangalak kasimaw kadamo tapat samotan betul kami laos di pasalat tamulo di son tanggo-tanggo na bulong las di bagasan niya satu tanggo ma dia kapak tuturot ta namamok ka ita mulai sa daerah sa ruli sa liling na asimarohan itu di bagasan niya masu-masu ma kita naman hula naman bolo cokar na mangihud asa tupak masih tupahan ulo masih kaululuan dia kabarada cokar na mangihud sinorohan niya ka boro doon anak na siyan tawani huriat na ng matalo pasu-pasu atong di bagasan tikyon nung di hujalohami hingga panukuna siya kamu sirajan yang boro namin takas may inambul sesuai mangan sangat mengalopkan katabo jalabo minum aksi titiyo na tidak memunai amang buru asa naman kumahami jino dalan niya kapar tuwata marhiti ang kasi pangalon asa jino na pinasa mula di bawah sa tikyon jino lang ka na jino utor na jihata na jino doon na
Ubain na di pasatamu tuami. Soni masih luboti kami. Mau lihat raja ni udah markuasi kamu di separa tabangan anak ini. Dina orang susah dia di orang gosok kamu joko di lili di apa kasih muna. Dina orang taruli dan dia doa makan di pasatan tahu dia kamu na. Pertanyaan mau tamat tadi bata. Asing gabi nanti udah nami sih pinangan. Ati ada musuh udah tatok katuk kita mangi udah. Asa woi tak asa kebasa. So di raja nami dia kena pinasa aku tuan tugas tuan nami. Pemogahan memomai mangatun na pinasa muna. Asari lang ko itong namarata dulu itu na magalian. Oras main malam dia kena pinasa ni udah-udah. Tuibas na mga udah-udah na pasa ato. So ni raja nami. Amili. Asa tumong akabang gawian. Sa tayo sa ulo kamu terloy ba di akabang galingota. Napatutok ko rumah tangga di bawah sa tikyon. Asimaruhan itu Tuhan. Jangan dikisahan doy nawatik sa sadiyay. Asa sisiti siya pagulang-gulang panahon na. So ni penawoy pasotor namin. Tupak ko masuma-suma amata na martua di bata. Alay di baga seni yang guru. Di baga sa tikyon. Rating ni bulu-bulu na jahit dumar si jawatan. Aku melihat kadauli yang guru. Takas ma. Dia mah doang ngelahus taring kota. Sino mo di kami. Mula ada raja nami raja na ula-ula. Ulun ko Tupak. pinasa. Baik tejo amang guru. Kayo nga majo. Nah, sosa.